ay kay Dong Ronald. Dong Ronald, unsa man imong gi ingon-ingon sa kuha Dong Ronald na bati kog nawong? Oy, dili Dong Ronald, oy. Kini, kagwapa na ako Dong Ronald, imong gitabi-tabi ko nimo na bati kog nawong. Ayo pag ingon ana Dong Ronald. Istoryahan nga iti ka Dong Ronald. Kay ngunagay ko diri sa bukid kay gapaabot ko sa imuha Dong Ronald. Kay nagsabot ta na manguha tag kahoy diri sa amoa. Dong Ronald. Unsa man imong balak nimo Dong Ronald? Unsa may imong gi ingon-ingon gipanay-panabi sa imong silingan na bati kog nawong? Dili oy. Di na tinuod. Kay diri kay mukatkat ko sa among bukid kay mukuan ko. Mangita ko og kakahuyan Dong Ronald. Abot mo do. Tanawa Dong Ronald na nadalin na sinuon ko sa imong trabaho Dong Ronald. Abi bitaw nimo Dong. Nagmahay ko, nagila-ila ta Dong Ronald. Kay gihatag na ako ang tanan, ang akong pagka babayi. Gihatag na ako sa imong tanan. Pero unsa imong gibalos sa kuha, imo lang kung gidaot Dong Ronald. Sige lang, makabalos lang ko nimo Dong Ronald. Buli na lang ko. Yawa man ka naabot gud diri. Sige kag promise sa maadto ka diri sa mga Dong Ronald. Sige na, bye-bye na.